Lengba jong kani ke video ngan batai lengkot epi ya ke monetization hapen ke blog bat ke YouTube channel ke jong pi. Lada pidang thamai pila ban subscribe ikani ke channel ke jong ni bat kumju ruban knot ke bell icon nang ta sa ai all kana ba pinyo iki video thamai ke bangin sa update na kapor bat to mentang ni pe ikani ke video. Lada pi penon kam ya ka blog ke jong pi lengba ka platform blogger pila ban ya sha ka we ke benta ka balatip kum ka earnings tipi ya kani ka option bat anda pila klik pin sayo ya ka benta ka ba pin hab link rengkat ka Google AdSense ti anda pila ada ban klik kan sapau ya ka wei pada ke benta ke ba pihak ban link ya ka lani ban pen ya soalang bat ke Google AdSense kana ba pin la ban kamai na ka blog ke jong pi henry nga ngal ada ban link ti kam don ka link ke bathmai henry hangni ke shupun event tangka view earnings ti la ban page ya ke earnings hadu kan no pila la ban kamai tat anda pila ada ban pen ya soalang bat ka Google AdSense ke jong pi. Tidak pihak pada syaka YouTube channel anda pila ada ban login pila ban lej hakani ke option jong ka YouTube studio bat anda pila klik ka YouTube studio kan dan sakawi pada ke option ke bapi haban klik kata ka di pangka monetization tikadon hakani ke benta syaka liang kadiang ke jong pi PUE ya kato kepadon yu dollar sign lalu symbol kebato monetization nakani ke benta pila ban UI hadu kan no ka channel ke jong pi kala kiu bat pila ban kamai tat anda pila yo 1000 subscriber ban 1000 kanta ka watching hour ti ngakarban ba pi tanat kini ke video wat klat ban samna mishki wei ba kam tam ba pin subscribe ku pleasure bon.